Alinachu wayqikuna panaykuna imaynallañ kashankichis llaqtanchiskunapi rikunaqaykupas kutiramshayku wayqinchikpan wayqinchis José Mora paypan rimayusunchis kunan p'unchay iminan titulunpi nishanriki La Cruz de Cristo nispa wayqikuna panaykuna nuqanchis riqsinanchis cruz manta wayqikuna panaykuna riqsunchis Biblia manta kama wayqikuna panaykuna hina kaqtinqa wayqiy iminallañ kashanki allanchu kashanki p'unchay. Allan wayqi Dios pamananpiqa kusilla waliqlla chayqa rimarisunya imaynas kashankay Jesucristo cruznin imanaqtinsi kayna kanankaran chayqa llapanta qhawarisunchis Santa Bibliaman rimarisqaman hina. Allimpuna wayqiy kusa entonces chayrayku wayqikuna panaykuna kunan qhawarisunchis kay cruzmanta iminatas riki rijurimuran riki chaymanta nuqanchis riki hay veces riki nuqanchis pinsasumaya cruzqa riki aqna huk mana chaninta hina hotaq riki huk mana allinta hina qhawarisunman porque yachasqanchis hina riki kay cruzpiqa nuqanchis cruzpiqa Jesucristo taytanchismi riki salvawanchis huchanchismanta entonces nuqanchis rimananchis primerta riki huchamanta chayrayku wayqikuna panaykuna wayqikuna rimayusunchis kay huchanchismanta qhispikunanchismanta porque chaypaqmi chay cruz huchanchismanta qhispikunanchismanta porque chaypaqmi chay cruz wayqikuna panaykuna entonces chayrayku a ver wayqiy explicaysunman karan chay temata cruzmanta chay huchamanta pacha hasta tukunas iminat imaraykus rik cristiano catolicuna cruzmantaqa rimashanallanchispuni porque importante nuqanchispaq salvacionninchispaq qhispikuyninchispaq wayqikuna panaykuna. Ari hinaya wayqi panay chayqa nuqanchis kayna Diospa siminmanta cruzta chinkachisunman chayqa mana nuqanchis ni ch'ulla huchamantapas qhispiyta atsunmanchu mana nuqanchispaq kanmanchu hanaq pachapas chayqa llapanchikya chinkariyapusunman infierno uhupi chayqa chayta qhawarisunchis imaynatas a ver kunan kay cruz riki kanankaran nuqanchis riqsinanchispaq chayta qhawarisunchis a ver qallariypi imaynas karan Adán Eva paykuna imanaqtinsi huchaman urmayurqanku chayqa chayta qhawarisunchis Génesis capítulo 3 versículo 4 chaymanta. Chaypi nishawanchis kaynata wayqikuna panaykuna hinaqtinmi mach'aqwayqa warmita nirqan mana punin wañunkichischu. Chayqa aqnaya kashankaywanya otorqan riki engañarqan Adán Eva riki paykunata manan wañunkichischu nispa ichaqa saqraqa rimasaran wakinta riki chaninta wakintataq mana chaninta imataq chanin rikaran mana ya aychanqa wañunanchu karan chayqa cuerpunkuqa kaq kawsanallan karan aqnamanta rimasan riki saqra ichaqa imatan pakashan payqa pakashan aswan hatun huchata nuqanchis huchapi kaspaqa Diospa qayllaqinpiqa wañusqapas kasasunman anchitanqa mana qhawachirqanchu pakarapuran chayqa aqna pakasqanpiya Adán Eva riki paykuna huchamanqa urmayuranku chayqa anchi huchamantataqya kunan qhawarisunchis imaynatas kay hucha astawanraq wiñanqa astawanraq rurunqa chayqa kayta qhawarisunchis kashan Génesis capítulo 4 versículo 8 9 nisqapi. Ari wayqikuna chaynata nishawanchis Caínmi wayqin Abelta nirqan haku kamputa nispa chaypin paykuna kasharqanku hinan Caínqa wayqin Abel contra sayarispa payta wañuchirqan hinan Señor Diosqa Caínta nirqan maypin wayqiki Abel nispa payta kutichirqan manan yachanichu nuqari wayqita qhawaqchu kani nispa. Chayqa aqnaya imayna riki Adán Eva huchaman urmayuspaqa kunan chay hucha astawanña wiñasan mana aqnallachu huchaqa astawanmi rurun huchaqa chayqa kay ruruyninta qhawarisanchis imaynatas paykunapas wayqintin kashaspa riki Caín sipirapurqan riki wayqinta Abel payta chayqa aqnaya nuqanchis kawsayninchispipas kashan nuqanchis ima huchamanchus urmayusanchis imamanchis luskayusanchis chayqa chay hucha qhipawnchaykunamanqa astawanraq wiñanqa astawanraq hatunchakunqa chay hucha chayqa kaykunamanta imaynatas Dios qhispichiwananchis karan ankikunata qhawarisunchis chayqa kay cruz riki qhispinanchis karan chayqa manaya Dios kayna Adán y Eva paykuna huchalikuqtinchu chayraq nirqan imatan kunan ruwarusaq nispachu manaya Diosqa
paypa makinmantaqa imapas lluspinmanchu. Chayqa manan payqa Adán Eva huchalikuqtinchu chayraq hawarirqan kunan imatan ruwasaq kay huchamanta nispa. Ankita hawarichiwasanchis San Pablo, a ver, 1 Corintios capítulo 2, chaypi 6 al 8, a ver, imatas nishan hawarisunchis. Chaypi nishawasqanchis wayqikuna chaywanpas yachaysapas simikunatan rimayku iñiypi allin takyasqa runakunallawanmi. Ichaqa manan chay yachayqa kay pachaq yachayninchu. Manataq kay pachapi kamachikuykunaq yachayninpaschu. Chaykunaqa chinkaripulanqan. Ashwanpas Diospa pakasqa yachaynintan rimayku. Chay pakasqa yachaytan Diosqa wiñaymantaña churarqan wiñaypaq paywan hatunchasqa kananchispaq. Ankidea allenta newasanchis San Pablo manaya kay cruz nisqaqa runaq yuyayninmantachu paqarirqan. Aswanpas Diospa yuyaynimanta ichaqa hayk'aqmanta. Manaraq imapas kay pachapi kasaqtin. Manaraq imatapas pay kamasarqan chayqa yuyayninpiqa ñakaranña imaynatas qhispichiwananchis karan. Ichaqa chaytataqya noqanchis yachananchispaq, hucha ancha millay kasqanta watukunanchispaq, qhawarchiwarqanchis imaynas kay ñak'ari noqanchispaq kanan karan chayta. Ichaqa paytaqya mana kay ñak'aritaqa noqanchispaq saqiywanchis. Aswanpas paymi anchata munakuaspanchis, aswan noqanchis rantita pay wañurqan cruz patapi. Chayqa qhawarisuntaqya imaynatataqsi kay yachachikuy riki kanqa noqanchis ukhupi. Maynanpiqa cruzta qhawarinchis mana rimarimanta hina. Ichaqa aqnata runapas yachachiwanchis. Ancha millaytaman Jesucristo ñak'arirqan cruz patapi imatan kayta qhawarikuyman nispa. Aswanchachiq nipakuyman cruztaqa nisparaq wakinqa yachachiwanchis. Ichaqa a ver San Pablo imatas yachachinqa runakunaman chayman hina paypa yachachisqanta noqanchispas qhawarispa payta qatikunanchista. Payta imaytanatas yachachirqan kaqta noqanchispas yachachinanchis kasan. Chayqa chayta qhawarisunchis Gálatas 3:1 chaypi. Chaypi nishawanchis kaynata. Ay Galacia provinciapi tiyaq mana yuyayniyuq wayqi panakuna. Pitaq pantachirqasunkichis. Chiqaq willakuykunata mana kasukunaykichispaq nispa tapushan. Qankuna kikikichismanmi chakatasqa Jesucristumanta ancha sut'itapuni willarqaykichis. Chayqa kay nayakashan San Pablo pas kay Galacia llaqtamanqa manaya Jesucristo cruzpatapi kasaqtinchu chay rato qillqaruran. Man, aswanpas kay qillqakunaqa kashan iskay chunka, 15 chunka wata Jesucristo cruzpatapi wañusqanmanta qhipataña qillqarqan. Ichaqa chaypi qillqaspapas qhawarichiwasanchis payqa yachachisaran imaynatas yachachirqan runakunata Jesucristo chakatasqamanta. Chayqa manaya paypas Jesucristo chakatasqataqa ch'innipuranchu. Manan Jesucristo kawsarimpuqllamantachu rimarirqan. Payqa yachachiran iskayninta. Astawanqa rimarirqan Jesucristo chakatasqamanta. Chaymi castellano rimay Bibliapipas nishan ichapas qhawarisasunmanpas hina nispa. Chayqa aqnataye yachachirqan San Pablo kay cruz nisqamantapas. Chayqa kaqnata qhawarispanchis noqanchispas kaqta yachachinanchis, kaqta rimarinanchis. Manan noqanchis ch'innisunmanchu cruzmantaqa. Cruzqa kashanaqa qhawarisqanchis hina manaraq kay pacha kamasqa kasaqtin ñawpaqmanta. Chayqa manaya noqanchis kayta pakayta atisunmanchu nitaqmi pakananchispaq kanchu. Ima rimaypas ima qillqapas. Chaymi noqanchisqa cruzta hap'ikunchis, ruwakunchis, ichaqa mana Diosta hinachu. Mana. Suwanpas noqanchis católico runaqa cruzta qhawarikunchis, yaqapascha madramanta, qullchamanta thupasqatachus, rumimanta ruwasqatachus, imachamanta ruwasqatapas qhawarispaqa imaynan kay pachaman qispiyninchis hamurqa anchita qhawarinanchispaq. Mana noqanchisqa Diostachu ruwakusanchis. Diosta ruwasunman chayqa anchichaqa ídolo nisunman. Yanqa Dios, falso Dios. Noqanchisqa cruztapas qhawarikunchis Jesucristota yuyarinapaq. Jesucristo munayninta librunaman mast'arinanchispaq, yachachinanchispaq. Chayqa aqnata qhawarichiwasanchis kay Gálatas qillqapipas. Chayqa kay
qespinanchis imapuami kashan a ver San Pablo rimayninpi. Chayta qhawarisunchis Gálatas 6:14. Pay penqakusanchus cruzmanta icha hatunchakusanchus. Chayta qhawarisunchis. Ari wayqikuna chipe San Pablo Nevasianchis nuqaqmi ichaqa mana imamantapas hatunchakunay kanchu. Ashwanpas Señor ninchis Jesucristo cruzninpi wañusqallanpunin hatunchakuni nispa. Are chayqa San Pablo pues saqnataya ruwaran hatunchakuspa imamanta cruzninmanta. Chayqa aqnata qhawarisanchis. San Pablo yachachirqan llaqtakunaman hatunchakusparaq kay cruzmantaqa. Manan pakaspachu, manan p'enqakuspachu, manan millakuspachu. Ichaqa kay Jesucristo munayninta, Dios ninchispa munayninta aqnata qhawarichiwarqanchis. Chaya qhawarillasuntaq imaynatas kay Diospa munaynin kashan noqanchis uhupi. Chayta qhawarisunchis. San Juan capítulo 3 versículo 16 chaypi imatas newasanchis. Ari wayqi entonces chita nuqanchisqa yachananchis, no? Dios ninchesqa nuqanstaqa munakuanchis hatun munakuyuwaya chirayku nuqanchisqa siempre cruz ninchispi chayta cruzpi rikunchis wayqikuna panaykuna huk fotopepas huk resumen hina kanman chay Dios taytanchispaq munakuynin aqnaya chay cruz kashan wayqikuna panaykuna. Juan 3:16 nishawanchis Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan chaymi sapan churinta kachamurqan pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq ashwanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq. Chayqa aqnaya kashan kay cruz noqanchis imapaqsi kashan ancha wiñaypaq kawsananchispaq. Chayqa kay Santa Cruz nisqaqa noqanchista qespichiwanchis, noqanchista huchamanta hurquwanchis. Chayqa qhapaq glorianman noqanchispaq huk unchaw chayananchispaq. Mana cruz kanman karan chayqa manaya noqanchis naqanisqay hina ima huchamantapas qespiyta kikinchismanta atisunmanchu. Chayqa kay qhawarichiwasanchis imaynatas Diospa munakuynin karan noqanchis uhupi. Anchata munakurqanchis hasta kikin wawanpas wañunanpaq. Paypa munayninpi wañurqan noqanchis qespinanchispaq. Chayqa kaywan ya qhawarichiwasanchis noqanchis ya wañupurqanchis Jesucristuwan kuska. Chaymi noqanchis bautismunpipas bautismuman anchuykunchis chaypas noqanchisqa chinkayunchis mayman. Manan mayumanchu, manan onqo unumanchu, mana. Noqanchisqa chinkayunchis Jesucristo wañuyninpi kawsarinpuyninpi newasanchis Romanos 6:3 chaypi. Chayqa aqnataya noqanchisqa kay hatun munakuyninpi noqanchis chinkayunchis chaymantataq kawsarinpunchis. Chayqa kayta qhawarinapaq achatawan yachanapaqqa qhawarinanchis imaynas karan ñawpa sacrificio nisqa ñawpa imaynatas ovejata nak'aspanku Diosman haywarirqanku imaynatas Dios mañakurqan sacrificio aqnata qhawarinanchispaq riqsirinanchispaq. Chayqa chayta qhawarisunchis imaynatas a ver Isaac riki paypas riki wawa kasaqtin yaqalla nak'asqa karqan ichaqa a ver imatas newasanchis qelqa. Génesis 22, 12, 13 chaypi nishawanchis kaynata. Hinan nimurqan ama waynachata ñak'aychu, amataq imanaypaschu. Yachaniñan Diosta manchakuq kasqaykita. Manan sapan churiyki qoytapas hark'akuwarqankichu nispa. Hinan Abrahamqa qhipanta qhawarikuspa huk anejota rikurqan. Waqranmanta huk ch'akrapi chakaykusqata hinaspan payqa asuykuspa anejota hap'irqan. Churinpa rantinpitaq rupachina sacrificiota haywarqan. Chayqa kaywan qhawarisanchis imaynas ñawpaq riki runakuna riqsinankupaqqa Dios mañakurqan sacrificio nisqata. Ichaqa kay sacrificioqa manaya imatapas ovejata nak'aspapas wakata ñanakawaq chaypas manaya huchatachu pampachachirqan. Aswanpas karan imaynatas Jesucristo hunchaw cruzpi ñak'arinan karan paypas sacrificioman haykuspa huchamanta qespichimanchista qhawachisharan. Chaya Abrahamtapas Isaacta mañakuqtin wawanta riki
nak'arinanta mañakurqan ichaqa payqa nisarian yachananpaq chiqaqtachus kasukunan karan manachu chayta qhawarinanpaq ichaqa chayta qhawarispataq riki hark'akurqan wawanta nak'ananta aswanpas imata ruwarqan kikin Dios churaykurqan riki huk ovejata chay oveja riki sacrificioman haykurqan chayqa kay oveja imatan qhawarichiwasarqanchis Jesucristo yayanchista Diosme ovejata churanankaran chayqa kikin Dios churamun riki Jesucristo yayanchis chay oveja nisqata chaya San Juan Bautistapas Jesucristo bautizuman chikuqtinqa nirqan kaymi kashan Cordero de Dios llapa tiqsimuyintin hucha qhispichiq nispa chayqa aqnata qhawarisanchis imaynatas Dios munakurqanchis imaynatas kayna sacrificio nisqapi noqanchispas huchamanta llapch'asqa kananchista chaytataq yariki ñawpaqmantaqa manan ovejataqa q'ara pampapichu sacrificiota ruwaqku aswanpas paykunaqa rumimanta ruwaspanku altar patapi riki sacrificio nisqataqa ruwarqanku chaya chay tiempopiqa Jesucristo altarnin iman karan cruz chayqa noqanchis cruzta qhawarikuspaqa yuyarisanchis qhispinanchis altar patataya chayqa aqnapi riqsikunchis imaynatas noqanchis qhispichisqa kasqanchista kunantaq ashchatawanraq qhawarisunchis imaynas kasan kay Cordero de Dios nisqa imas kay Diospa ovejan kashan chayta qhawarinapaq qhawarisunchis a ver Éxodo 12:46 imaynatas Dios kamachimurqan ovejata nak'aspa imatas ruwananku chayta a ver qhawarisunchis Nishawanchis ch'ullalla wasillapin mikhunkichis aman chay aychataqa hawaman urqunkichischu amataq tulluntapas p'akinkichischu chayqa aqnataya kamachimurqan ñawpa Abraham paypa timpumantaraq ovejataqa riki sacrificiota ruwaspa chayqa paykuna kay oveja aychanta mijunankuta manaya paykunaqa yanqa ovejatachu mijurqanku aswanpas kikin paykunaq oveja nak'asqankuta kunan noqanchispaqtaq ya kikin Dios churamun ovejanta churamun Jesucristo yayanchista chaytataq ya pay mañawanchis kaq imayna ñawpaq mijurqanku aychanta riki aqnata noqanchispas kay aychanta mijunanchispaq chayqa qhawarisunchis imaynatas Jesucristo niwasanchis noqanchis imatas mijusunchis anchimanta rima paywasunchis Juan 6:55 nishawanchis cuerpuyqa chiqaq mikhunan yawarniypas chiqaq uqyanan nispa chayqa aqnataya imata niwasanchis yanqalla nispachu icha chiqaq nisanchu chayqa kayta qhawarinanchis wayqanchiskuna anchata pantachinku chayta qhawarinku yanqa yuyarinallata ichaqa Jesucristo ya nisan chiqaqmi nispa chayqa Jesucristo saqiwarqanchis chay t'antata kaymi aychay nispaqa chayqa kaymantaya rimasan chiqaq mijunamanta chiqaqtan manan noqanchisqa yanqa t'antata payta yuyarinallapaqchu mana chiqaqpunin chay kashan aychan ñawinchikcha mana rikunchu ichaqa chaypi kikin Espíritu tiyasan kikin Jesucristo chaypi kashan paypa aychantan mijukunchis chaytataq astawan qhawarichiwasanchis imaynatas wakinqa mana iñiq runamasinchiskuna kayta usuchisqankuta Juan 6:66 chaymantapachan Jesusta ashka qatikuqkunaqa qhipaman kutiripurqanku manañataq paywan purirqankuñachu chaya kunan tiempopi rikusanchis imaynas waranqanpiraq iglesiakuna rijurimushan Leo munasqankuta rawakunku iglesiata paykunataq mana ch'ullapas kanchu kaypi iñiq manan wayqinchikuna t'aqakuqkuna iglesia catolicamanta puririqkuna manaña kayta iñinkuñachu Jesucristo niwasanchis chiqaqpunin aychay kashan ichaqa mana kasukunkuchu mana kayta chiqaqta hina qhawarinkuchu yaqapas qhawarisanku Jesucristopas llullakunman karan aqnataraq mana kasukuspa chayqa mana kasukuq imata ruwarqanku Jesucristotaya saqirparipurqanku chay kutipipas chayqa
Kay Juan 6 nisqapi rimasharan paypa qhipantas pisqawaranqa runakuna purirqanku. Chayqa kayta uyarispataqya lliw pasakapurqanku. Mana Jesucristo kay chiqaq aychaymi kashan nisqata uyarikuspa chinkapurqanku. Pillan pikunallan pay Jesucristo yanchiswan karqanku pay palarompe. Pay palarompeqa apostolkunalla. Chaymi Jesucristo yanchis paykunatapas tapuykurqan. Qankunapas ripuyta munankichischu nispa. Chayqa kaqtaya qantapas wayqay panay nuqatapas Jesucristo yanchisqa tapupay wasanchis. Kayta iñinkichu manachu. Mana iñispa ripuyta munankichu manachu. Chayqa Pedro imatan nirqa. Qanllan kashanki wiñaypaq rimayniyuq nispa. Maymanmi riykuman nispa. Ichaqa Pedropas manapas challa pantachu entenderan mana yuyayninpi hapikurqanchu. Ichaqa Diospa rimayninta payqa suyakurqan. Dios rimasan chayqa chiqaqlla kashan nispa. Kaqta nuqanchispas qatikunanchis. Chayqa amaya usuchisunchu kay oveja yanqapaqchus wañunman karan cruzpatapi chayta. Aswanpas nuqanchis kay t'antata mascarinanchis. Kay aychata oveja aychata mikhrinanchis. Chayqa Jesucristo rimayninqa hunt'akunya. Chayqaqmi kashan kay aycha nisqan. Chayqa aqnataya qhawarisanchis imaynatas nuqanchispaq kashan kay qespinanchis. Imaynatas huchaman urmayuspapas nuqanchis cruzta qhawarikuspaqqa allintaraq puririnchis. Chaytataqya nuqanchisqa sumaqta chaskiykunanchis. Manaya yanqa aychachu, manan yanqa t'antachu. Ichaqa imatawansi qhawarinanchis. Nuqanchisqa huchamanta t'aqarikuspa, huchamanta ayqirispa nuqanchisqa Diosman sunquq qhawarikunanchis. Chayqa chaytataqya qhawarichiwanchis ñawpa kamachikuymantaraq. Levítico 5:5 chaypi qhawarichiwasanchis imaynatas huchamanta ayqirikunanchis karan chayta. Chaypi nishawanchis Levíticos 5:5 pipas chaykunapi huchalikusqanta willakunqa. Huchalikusqanmantataq ofrendata Señor Diosman apamunqa malta ovejatapas china cabratapas hucha pampachay ofrenda kananpaq. Sacerdotetaq chayta haywanqa huchalikusqanmanta pampachananpaq. Chayqa sut'inta rimasan chaypiqa pimanmi anchiyunanchis. Mana nuqanchisqa aqnallatachu Diosmanqa willakunanchis. Huchataqa willakunanchis karan sacerdote nisqaman. Chayqa chaytaya qhawarichiwasanchis kay Levíticos 5:5. Chayqa chaypi niwasanchis. Mana aqnallapaschu anchiyunanku karan. Payman apaynanku karan ofrenda nisqata. Ofrenda apayuspataq chaypi nak'aspa riki sacrificiota ruwaspa, huchanta willakuspa riki sacerdoteman willakuspa, chay hucha pampachasqa kanan karan. Chayqa manaya aqnallachu kananchis, huchay todochu kusisqa kananchis. Aswanpas huchamanta ayqirispa, huchamanta karunchakuyta munanki chayqa confesionmanmi anchuykunayki. Sacerdoteman willakuspa, chaypitaq niwasanchis sacerdote kay sacrificiota qhawarispa nuqanchista huchanchista pampachawananchispaq. Chayqa aqnata qhawarispataqya nuqanchisqa aswan allintaraq qhawarikusunchis kay cruz patata. Cruz patapi wañusqantataq nuqanchis chaskikunanchispaq. Chayqa San Pablo hasta ahora qhawarichiwasunchis kay qillqa ruwasqanpa. Primera carta a los Corintios, capítulo 11:29. Chaypi nishawanchis pipas Señorpa cuerpunta kasqanta mana allinta reparaspa mikhunpas uqyanpas chayqa pay kikin huchachasqa kananpaqmi mikhunpas uqyanpas. Chayqa aqnaya kashan sichus yanqat andallata chaskikusaq nispa sunquykipi kayanki chayqa manaya chayqa Jesucristo aychan kasqanta qhawarikunkichu. Mana chayta ruwaspataqya ima kashan huchachasqa kanki. Chaymi mana kayta yachaspaqa mana comuniontapi chaskikunaykichu. Kaytan allinta qhawarikunayki. Kayta qhawarikuspa ichaqa sumaqta anchuykuspa kay oveja cruzpatapi wañusqanta chaskiykuspa
noqanchisqa kay huchakunaq pampachakuninman puririspa Jesucristo munayninpi noqanchisqa huk unchaw hanaq pachamanpas puririsunchis. Chayqa imatan qhawarinanchis kashan. Noqanchis kay t'antata mijuspaqa manaya ay Santa Cena munaymi haqaynan kasqa sumaqmi kasqa aqna ninapaqchu mana. Ichaqa noqanchis Jesucristo aychantapuni rikurinchis, qhawarinchis, chaskikunchis. Chaya mana kayta yachaqqa imatas ruwashan. Castellano simepeqa nishan está comiendo su propia condenación. Chayqa noqanchis mijunchis, ujianchis aychanta yawarninta chayqa mana chiqaqta aychanta qhawarispa, mana chiqaqta yawarninta qhawarispa chayqa condenación ninchista mijukusanchis. Chayqa chaykunata qhawarispa noqanchisqa kay imaynan Dios manaraq kay pachapas ruwasaqtin noqanchispaq qhispinanchista rikimunaspa kay crustapas yuyayninpi apikuspa kay pachaman hamuspa warmimanta paqarispa rikipayqa wañunan karan cruspatapi. Chayqa aqnaya kashan. Crustaqa qhawarikusunchis qhispinanchis patata. Chay altar patapi imaynan wañurqan kay oveja noqanchis mijunanchispaq. Chayqa kay kashan Diospa munaynin. Manaya Jesucristo yanchistaqa runakunachu llallaparurqanku chayna sapanta qhawarispa mana pipas larunpi kaqta yaqapascha apostolkuna saqirparipurqanku chayqa crusta q'ipichirqanku chaypi sipirirqanku nispach mana. Diosmi kaytaqa qhawarikurqan kunan qhawasqanchis pacha imayna kasha 1 Corintios 2:6-8 chaypi imaynata San Pablo newasanchis. Manaraq kay pacha kasaqtin Diosqa kay sumaq munayninta hapikurqan ichaqa mana pimanpas willarqanchu. Pakasqallapi karqan. Chayqa hayk'aqñan qhawarichiwanchis kayta. Jesucristo kawsarimpuqtin riki Espíritu Santo willamurqan apostolkunaman. Chaya San Pablopas qillqarqan kayta. Chayqa noqanchis kayta qhawarinanchis kashan. Kay cruz kashan manaraq kay pacha imapas kamakusaqtin. Manaraq Adán Evapas kasaqtin Diosqa ancha munayninwan kay qhispinanchista ña suyachiwasarqanchisña. Ichaqa Diosqa yacharan ya. Unchawqa huchalikunqan nispa. Aqnaya noqanchis kanchis. Mana huchayuqqa pipis kanmanchu. Ichaqa huchalikuqtinchis riki Dios ña ancha munayninpiqa kay crusta churarqaña qhispinanchispaq. Ari wayqay nishu kusa allintapuna riki kayta rikuychis huk kutimantaraq cita bíblica kunan kashan chaykunata porque importante noqanchis yachananchis chay profundo nisumancha chayta wayqkunapunaykuna aypas riki crusta hapikunchis cruz chaykunanchispaq chayllapaqa riki sawakutinpas pero mana yachanchischu imapaqsi taytanchis chay crusta churan taytanchispaq munayniymi riki yachasqanchispinapas wayqkunapanaykuna cruzqa entonces nuqanchisqa chaymi ruwakunchis chaymi kunankamapas riki chay cruztaqa predicacionanchispuni mana nisumanchu cruzllatachu aypas chay kushkanchakama riki siempre cruztapas resurrecciontapas ishkiñinta wayqkunapuna nitaqmi riki resurreccionllatapas taqchu kushkanllachakama entonces chirayku wayqkunapanaykuna entendinanchis allinta completota evangeliotaqa bibliataqa wayqkunapanaykuna aypas kushkan kanma chaykuna mana allinchu kama wakinkunaqa predicanku resurreccionllata rimasunchis resurreccionllamanta imaypitaq cruz riki anchita nuqanchis wayqkunapanaykuna yachananchis ari wayqa entonces kunanqa tukuyapunanchispaqa. Bien, ari allimi kashan nisqayki riki manaya uqllamantachu rimasun. Aswanpas llapanta juntasqata rimarisunchis ichaqa manan crusta pakasunmanchu, manan crusta chinkachisunmanchu. Chaya noqanchispaqqa chay patapi imaynatas wiñaypaq kawsananchispaq kanan karan mijunanchis. Chaya noqanchispipas católico runaqa oracionta ruwakuspapas imata ninchis. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku nispa. Chaypiqa manan mañakusanchis kay t'anta wiksanchis hunt'achinallamantachu. Aswanpas rimasanchis kay t'anta wiñaypaq kawsanapaqpas anchi t'antamantawan mañakusanchis. Chaya wayqaypanay kunan ña Semana Santapas hamusanña noqanchis qhawariykunanchis kawsayninchista alchariykunanchis kawsayninchista confesionman anchikuspataq chaskiykusunchis kay wiñaypaq t'anta kawsachiwananchispaq. Jesucristo haychanta, Jesucristo yawarninta, chayqa chaypaq ya noqanchis qhawarinanchis, riqsirinanchis chayqa aychanta.
mana chiqa haychanta qawarispaqa astawanmi condenacionninchista mijiapsuma astawan huchachasqa kasuma chayqa anchita qawarispayawa qhipanay kay cita bíblica nisqatapas waqmanta kayta videota qawarispa Bibliaykita mast'arispa qhawari mana yanqa rimaychu kashan chayqa kikin Bibliaykipi kashan wayqiypanay chayqa qhawarispataqya chiqaqta Jesucristo rimaynintaqa qhawarinayki paymi nisan chiqaqmi nispa ichaqa manan chayta qhawarinaykichu yanqa llullata hinachu aswanpas chiqaqta qhawarispaqa chaskiykunki chaywantaq ichaqa Jesucristo haychanta chaskiykuspaqa mijikuspaqa wiñaypaqraq kawsarisonpas. Kusa wayqi entonces toqueapsunchis chillabraqchi wayqi kamarik uqpiñacharik toparsunchis uqpiña rikunarkusunchis uqti mamantaña rimarisunchis wayqikuna panaykuna hina kaqtinqa nuqaykuwanqa huk kutin kamaña. Bien, chayqa huk kutikamaña chayqa ima tapukuykunatapas urachanpi qillqariamuychis ya huk kutikamaña.